Behiola, ikusmira etorkizunean ezarri eta batera utz egin genuen. Utza bakoitzean amets bat, eta amets bakoitzean urrats bat eman genuen. Harik eta haizeak, enbatak eta grisa gozoak sortu genituen alde. Horrela abiatu ginen. Era askotakoak dira haizeak ametsen moduan. Esperantzak eta utopiak, iparraizeak eta grisa leunak, askatasunak eta herri berriak. Horretan eta gehiagotan sinistu genuen, eta hori bera bihurtu ginen ere. Utzadaka, haize egin dara. Eta horrela ikasi dugu ordu egiten, traganarroen moduan itsasoak astindu eta olatuak sortu arte. Eta horrela ikasi dugu, ere negar malkoetan belardu saia daskatzen. Edota kresalaren zituizkinetan itsasoak asmatzen. Baita etorkizunean sinisten ere. Haizetik, haizera eta ukaziotik askatasuna. Zenbat eta utz egin behar izan dugun, bakardadea, haize erroten kontra, gogoratzen. Zenbatetan hartu gaituen estu arnazak, birikietara iritsi ezin eta asperen harime bat atera genuen arte. Zenbatetan ardura begiratu eta konturatu gara, hauzko gutxi batzuekin ezinezkoa dela paretei gainez egitea. Baina haizeak gutxinaka erditzen dira, emeki. Albukoaren utzadarekin batera, urtantoak itxasua bezala, banan, olatuak eragin arte. Bagenekien, badakigu, ikasi dugu gauza handiak nekez lortu ei direla, eta asko maite duenak asko sufritu ei duela. Ikasi dugu, badakigu, bagenekien urrats bakoitzean amets bat lortuko genuela. Eta amets bakoitzean urrats bat emango genuela. Horrela idatzi dugu historia, eta horrela iritsi gara gauden lekura. Nekez, baina ilusioz, batzuetan malko euritan, baina beti alai eta kemetsu. Horrela ere indiko dugu gure herria ere. Utzada, oialak zabalduz. Orain urten, sorgin belarra egatatu genuen. Urte luzeetan erikrako haziak lore bihurtu eta pareta grisen kontra abiarazi genituen. Lehenik osto bat, gero beste bat, ondoren osto ondea. Zaila izaten da haizeak bata bestearekin batzea. Bakoitzak bere lekua bilatu ohi du. Ufada bakoitzak duelako bere jatorriaren berri. Baina haizeek ere badakite sorgin belar batek 11 osto dituela. Eta 2 sorgin belarrek 22 amets. Eta 22 sorgin belarrek 1000 aukera. Haizeek ere badakite 1000 sorgin belar behar direla herri bat amesteko. Bai, askatasun haizea da beti. Aske eta izen, ibili badabilen zirikola. Bazter, txoko eta kantoiak ipurtzen dituen askatasun haizea. Geldirik egoten ez dakiena, ez duena deskantzurik hartzen. Badabil askatasun haizea, aske eta izen, ibili badabilen ametsa.
aprobación de sus estatutos. Orduan, agalmen politiko garrantzitsua zegoen, gaur egun ere bai, eta gaur egun ere, aurrerapauso bat egin behar dugu, txartuna organizatibo politiko berria egin behar dugu. No voy a negar en absoluto mi actividad política, ni la mía ni la de mis compañeros. La labor que nosotros hemos desarrollado iba encaminada fundamentalmente a buscar y a alcanzar un objetivo que era el cambio de estrategia de la izquierda abertzale. bere jarduera armatu sintetiko gaitza erabaki. Eta Espainia eta Frantziako gobernu dei egiten die, gatazkaren ondorioei konponbide ematea helburu izango duen elkarrizketa prozesu zuzena zabaltzeko konfrontazio armatua gainditua izatea. Etorkizun hori zapuzten saiatzen direnak. Eta gaur, hemendik, eundaka gazteren ahotsetatik, mezu argi bat helarazi nahi diegu, gu atxilotu eta torturatzen gaituzten horiei. Gu epaitu eta gartzelaratzen gaituzten horiei. Madrileko bulegoetatik, gure eskubideak zapaltzen dituzten politikari faltsu horiei. Ez eduki zalantzarik, geure etorkizuna guk erabakiko dugu! Reivindicamos y defendemos en esta Cámara los derechos nacionales de Euskal Herria. Esa era la palabra y decisión que decimos allí. Defendemos un ámbito vasco de decisión. Helburuak, justiziakoak, ingela sinentziak daude. Horregatik, uste dugu emankorra izango dela mugimendu berri honen jarduna. Eta haietan bildu ziren gure ametsak. Jakin, bagenekielako beste askorenak ere bazirela. Ez, haizeak ez du mugarik onartzen. Eta hari gero atetitu hitzak eta oihuak, aldarriak eta errespetuak herrialde batetik bestera. Bai, kanpoko haizeen fereka bilatu dugu sarri. Gure begiek isuritako malkoa sikatzen lagunduko duen haizen epela. Gurekin batera hartuz egin nahiko duten elkartasun haizeak. Ego haizeak, xamurrak, sorgin haizeak, lagunak. Hori da bilatu duguna, eta hori da gaur berotzen gaituena. Sorgin belarrak ikusi dituzte, Sudafrikan ere. Ego haizearekin batera aske erabiltzanak. Eta badatoz bueltan, osto hodeak, gu gauden lekura. Irribarrea Espainietan eta sorgin belar gehiago bihotzetan. Egin dezagutuz, egaldaritza ostoak haizeetan,
Ez dira bidean galduko eta hartu dezagun arnasa epe egokoa ondoren denok batera amets egiteko. Gaurko ekitaldia garrantzi handikoa da guretzako. Alde bakarreko gure ekimenaren inguruan beste aurrerapauso bat ari gara hemen burutzen, testuinguru politiko honetan berrebiziko garrantzia duten hainbat konturen, hainbat gai zehatzen inguruan. Ekitaldiaren garrantzia alde batetik eta holakoetan lagunekin kontatzea beti atsegina delako, bi lagunen presentziarekin kontatzen barkatu dugu gaurkoan. Lehenengo lagun gonbidatua Afrikatik hurbildu zaigun delegazio batean etorri da. Horrela nahi izan dute eta horrela nahi izan dugu guk ere bai. Gure lehenengo gonbidatua ANC-ko kidea da, Afrikar Kongresu Nazionaleko kidea da. Gazte mugimenduko burua izan zen bere garaian, ANC-den egitura klandestinoen sortzaile, apartheidak noski atxilotua eta behin baino gehiagotan gartzelaratua, eta gaur egun Hegoafrikako gobernuko lehendakaritzako ministrari ordea da. Zuekin, Obed Bapela. Thank you very much. Eskerrik asko. When I say Amanda, it means power. Amanda esaten dudanean esan nahi du indarra jende guztiarentzat. So if the ANC to respond by saying, I'm too, meaning it's ours, the power is ours. Eta esan nahi du, orain indarra gurea dela. Members of the Executive Committee of the First Liberation. Euskal Herriko askapen mugimenduko kidea. Abertzale, left-friendly parties and the unions, civil society. Ezkerra Abertzaleko kidea, sindikatuak eta gizarte mugimenduen ordezkariak. Representatives of the Sinn Féin delegation here. Sinn Féineko delegatu ordezkariak. Members of the media. Komunikabideetako kideak. And the people in general who are inside the hall. Eta etorri zareten guztioi. I extend the revolutionary greetings and I am humbled on behalf of the RDC. Gure mugimendu irailtzailearen izenean eskerrak eman nahi dizkizuegu. To be chosen as a representative to come and represent the party in this important conference. Eskerrak eman nahi dizkizuegu, eskerrak eman nahi dizkizuet, ni hona gonbidatzeagatik eta Afrikako Kongresu Nazionalaren izenean hitz egiten uzteagatik. Also to share our story of fighting for a peaceful solution.
baita zuekin gure iraultzan eta gure prozesuaren borroka zuekin partekatzen dutzeagatik ere eskerrak eman nahi. And then the jail judge let us to negotiate the settlement. Eta gure negoziazio baketsuaren berri eman nahi dizuet gaur hemen. The ANC became 100 years old on the 8th of January 2012. Joan den urtarrilaren 8an gure alderdiaren 100. urte hurrena izan zen. It's regarded as the oldest liberation movement on the continent of Africa. Afrikako askapen mugimendurik zaharrena da gurea. It was a struggle for freedom, a struggle for non-racialism, and a struggle for the United States. Gure borroka askatasunaren aldeko borroka izan da, eta Afrika batuaren aldeko borroka. So we'll also be celebrating in 2 years' time, in 2014, our 20 years of democracy in South Africa. Pare bat urtetan, 20 urte ospatuko dugu, gure demokraziak 20 urte egingo ditu. The ruling party ANC has, over the years since the dawn of democracy, continued to work towards building a united country. Gure alderdiak ANC urteak daramatza bakearen alde lan egiten. And bridging a gap between the minority and the majority society. Eta gizartean dauden gutxiengoen eta gehiengoen arteko tarte hori txikiago egiten lan egiten dira. The first democratic president of the Democratic South Africa, Dr. Nelson Mandela. Nelson Mandela, Hego Afrikako lehenengo lehendakari demokratikoki aukeratutako lehenengo lehendakaria. Once said about finding peaceful solutions, and I quote. Hauxe esan zuen gatazkei soluzio baketsua bilatzearen alde, eta zita bat egin dut. Let there be justice for all. Egon dadila justizia denentzat. Let there be peace for all. Egon dadila bakea denentzat. Let there be work for all. Egon dadila lana guztiontzat. Let there be bread, water and salt for all. Egon dadila ogia, ura eta gatza guztiontzat. Let each one know that for each the body, the mind and the soul have been freed to fulfill themselves. Mundu guztiak jakin dezala, beraien burua, beraien arima eta gorputza aske direla bere burua nahi dutela egiteko. As no one is born hating another person. Inor ez da jaio beste inor gorrotatzen. Because of the color of their skin. Ez azalaren koloreagatik. Or his background. Ez da hezkuntzagatik edo datorren lokoagatik. Or his religion. Edo erlijioagatik. Let people must learn to love. Jendeak ikasi egin behar du elkar maitatzen. They can be taught to love. Eta maitatzen erakutsi ere egin daiteke. For love comes more naturally to the human heart. Eta horrela maitasuna asko ez modu naturalagoan etorriko da jendearen bihotzetara. End of quote. Hortxe bukatu da zita. Comrades, we gather here in San Sebastian, Russia, to show our support and cooperation. Hementxe gaude Donostian, gure babesa zuei eskaintzeko. With yourself towards awakening for the attainment of peace and freedom. Eta hementxe bakea lortzen laguntzeko. Justice through a 9-1 negotiated process that involves all parties. Eta horretarako alderdi guztiek negoziatu behar dute modu baketsuan. 18 years ago, we knew that nothing could stop the people's declaration. 18 years ago, we knew that nothing would stop the people's declaration. Duela 8 urte guztiok genekien ezerk ez zuela galdituko jendearen adierazpena. We have then fully understood that none of us will be free unless we are all free. Eta ulertu genuen gutako inor ez zela aske izango guztiok aske ez ginen bitartean.
and that none of us could enjoy lasting peace and security while countless South Africans were cast by injustice, hunger, hopelessness, and unhealth. Eta ez zela justiziarik egongo, Afrikan justiziarik gabe eta eskubiderik gabe jendea bizten bitartean. When for the first time we voted in our millions in South Africa as equal men and women. Afrikan lehenengo aldiz botatu genuenean guztiok emakume eta gizon aske bezala. Of every color, language and religion. Eta horrela botatu genuen kolore guztietako, erlijio guztietako eta eremu guztietako pertsona. Rich and poor. Aberatsak eta pobre. Our nation called South Africa was born. Orduan jaio zen gure herrialdea Hego Afrika. As we pledge to undo the legacy of a divided past. Okay, our nation was born as we pledge to undo the legacy of our divided past. Gure nazioa jaio zen lortu genunean gure banatutako iragan hori gainditzen. We rekindle the hope of South Africans and will rise from the ashes of apartheid. That's what we pledge. Orduan jaio zen itxaropena eta Hego Afrikar guztiok gure errautsetatik jaio ginen. The process of engaging into negotiations with the apartheid government as a liberation movement after many years as a banned organization of Muslims. Apartheideko gobernuarekin negoziazioetan sartzea urte luzeetako gatazkaren ondoren ez zen prozesu erraza izan. The negotiations are a lengthy process that requires full political will on the side of the nation. Negoziazioak prozesu gogorra dira eta alderdi politiko guztien konpromisoa eskatzen dute. We continue to participate actively as all parties to ensure that legacy of apartheid is removed from the eyes of Africa. Oraindik ere jarraitzen dugu lanean, iragan hori, apartheid hori berriro bueltatu ez dadin eta bakeak iraun dezan. I'm sitting next to a fellow South African there, Robert McBride. Robert McBriden ondoan nago, Hego Afrikako lagun baten ondoan eserita. He came to the leadership of the ANC in the then PW region, we now call it Gauteng, coming from death row. Bera eriotzaren korridoretik etorri zen ANC-era horrekin lanera. Because one of the conditions before negotiations to start, it was the release of all Negoziazioak hasi aurretik preso horiek askatzea baldintzetako bat izan baitzen. Unfortunately for him, he came from a small prison into a bigger prison. Berarentzat tamalez, espetxe txiki batetik, espetxe handi batera etorri zen. And then he came into a situation of a bit of a war between communities led by one political organization which was within the then apartheid forces to unleash violence on our people. Okay. It says he came out of a smaller prison into a bigger one, and then it was at the time when one of the political parties in South Africa was used by the apartheid forces to kill our people. Eta espetxe txiki horretatik ateratzen eta egoera zail batera etorri zen apartheideko gobernuak jendea egiten ari zen une bat baiten oraindik. And he was reminding me that to be involved in negotiations, so many things happened. Because when Mandela and them were released, we thought that negotiations would go smoothly. But instead, the apartheid government then had organized other people to go against the very spirit of bringing about genuine negotiations. Eta gogorarazi dit oraintxe negoziazio prozesuetan aritzea gauza latza dela benetan. Uste baitzuten Mandela askatutakoan gauzak negoziazioak errazago joango zirela, baina apartheideko gobernuak nahiko oztopo jarri zuen horretan eta negoziazioetan aritzen jendearen kontra egiten hasi baitzen.
So you are telling me that you remember that we started negotiations in our own way. Because the movement was not yet fully in negotiations. Eta gorazi esanek negoziazioak orduan gure erara egin ari direla, berez prozesua ezen oraindik negoziazio prozesu formal. So we were sent to go and talk to the young people who were already armed. And then we had to say to them, arm yourself and defend yourself. So they had all sorts of weapons. So we were told the Boers, which is the apartheid government, will not agree to negotiations unless we disarm these young militants. Orduan jende gaztearen gana joan behar izan genuen, gazte haiek mota guztietako armak zituzten eta esan behar izan genien ez zutela haiekin negoziatzen nahi izango armak utzi ezean. Unfortunately, the three of us, it was me, myself, and the seat working the National Executive Committee of the ANC, went there to go and tell people like having AK-47s and everything that they want their weapons to bring them. So they can't really talk from the other side. I say, with the three of us, one lady and the two gentlemen, were sent to go and talk to young people who were armed with AK-47s and all sorts of weapons to say to them that as of today, we are going to give you a weapon. And it was a tough message to the people because they were armed, we were not armed. Oso gogorra izan zen, ziren beraiek biak eta beste emakume bat, eta oso gogorra izan zen ari buruan sartze arma horiek utzi egin da zituztela. Gainera, momentua bitxia izan zen, haiek armaik bai zituzten eta beraiek ez, eta gogorra izan zela esaten ari. There was an agreement between the apartheid government then for the release of political prisoners. 2 minutes were done, the Fortescue Minute and the Pretoria Minute, which guided the release of all political prisoners. Orduan, apartheideko gobernuarekin presoen askatzea negoziatzen hasi ziren bi etapatan. And we also, the crucial part of the transition included chronologies of key events which then happened later and open our doors for more genuine talks. We call it the Kwadesa negotiations, that is Kwadesa 1. Negoziazioa puntu klabe batzuen inguruan egin zuten. And then we then had between Kwadesa 1 and Kwadesa 2 what we call National Peace Accord. Kodesa bat eta Kodesa bi izan ziren bi etapa horiek. And then the last one, the multi-party forum and conference with all parties in South Africa. Eta gero alderdi guztien konferentzia egin zuten. Working with apartheid government resulting in the constitution, what we call the transitional constitution, which had to go through a parliament where we are not represented ourselves because we are still a liberation movement. Azteko egin zuten behin-behineko konstituzio bat, eta hori parlamentuan onartu behartzen, baina une horretan beraiek ez zeuden bertan. And it was that transition then that had to run elections because we didn't trust them, they didn't trust us. So we then said, no, let's have a transitional executive council that can then be there to run elections and ensure that those elections are free and fair and ensure that then we can have a government of the people that can rightfully take the place of running the country. Transizioko egoera horretan inork ez zuen bestearengan konfiantzarik, orduan lanik garrantzitsuena izan zen elekzio askeak eta fidagarriak antolatzen. The Constitution of South Africa was then negotiated, which mainly were issues raising the Freedom Charter, which was adopted in 1956. It guided us in terms of society and the kind of South Africa we want to be. Konstituzioa idazten joateko aurrena eskutitz bat idatzi zuten eta horratxoiek jarraitzen joan ziren. So today's meeting here definitely is to reaffirm and also commit the ANC to work with you to find solutions that could really bring you to that freedom that we so desire of your own people, as we have seen living in Ireland, in Burundi, in the Democratic Republic of Congo, and now Sudan was born as a nation of the Gaur hemen egotea, ANC-ren ordezkari bezala esan nahi du
babesten dugula, nahi zaituztegula honetan lagundu, lehenago Irlandan, Burundi, Sudanen egin dugun bezala. We have been involved in most of those social stuff that I've already mentioned, and we hope therefore that the ANC will continue to go in, even other members in the Solution Council, and improve everlasting conflict resolution, which are peaceful and democratic. Adierazteko gatazka horietan egon gara, eta egoten jarraitu nahi dugu, eta gure babesa eman nahi diogu, bakearen bitartez lortutako edozein akordiori. As the motto of the ACC is, together we can achieve more. Together we can achieve more is the motto of the ACC. Guztiok batera askoz ez gehiago lortu dezakegu. Once more, on behalf of the ANC, we are thankful for the opportunity of being here today to run this conference and wish you a prosperous resolution, hoping that in the near future the sun will return on you and you will the society start. Berriz ere eskerrak eman nahi dizkizuet ANC-ren izenean, eta bihotzez espero du laster denon nahi dugun baki hori lortuko dut. Thank you very much.
eta norabide egokian urratsak eman ahal izateko, iparra dela gure haizerik zuzerena. Horregatik gaude pozik eta harro, iparraren indarra gurean bildu dugulako, eta baita sorbin belarrak ari eta sendo egaldatzen dituelako ere. Konplexurik gabe, egiten ari denaren segurantza osoarekin. Guk badakigu, eta aurrean ditugunak ere badakite, iparraizeak indarra hartzen duela gurera iristen denean. Jakin badakielako, hemen ere badela iparrik, eta baita egorik ere. Eta horregatik bilatzen gaitu beti iparraizeak, badakielako hemen bilatuko duela, bere etengabeko joanean indarra batu, eta urruneko ametsak lortzeko ahalmena eta indarra. Askatasun haizea dabil gurean, zabaltu bateak eta ez itxi, eroan gaitzala iparraizeak. Gure horrengo lagun gonbidatuak ez du apenas aurkezpenik behar. Ezker Abertzalekook ezagutzen gaitu, aspaldian Euskal Herritik ibilia delako. Ezker Abertzaleak beti martxan jarri izan dituen ekimen politikoetan, eta beraz ederki ezagutzen dugu aspaldidanik. Sinn Féinen parlamentari aritzen da egun Estormonteko asanbladan, eta hortaz gain, Ipar Herrialdeko polizia batzordean aritzen da Errepublikar mugimenduaren izenean. Zurekin, Alex Maski. I know that today we are among friends, and I particularly want to congratulate our ANC comrades. In friendship and in respect, I would like to remind Comrade Bapela. In respect and in friendship, I would like to remind Comrade Bapela. Okay, eta gure laguntasunen izenean Bapela kamarada that Sinn Féin is the oldest revolutionary organisation in history, having been formed in 1905. Eta egutu gogorarazi Sinn Féin dela erakunde iraultzaile edo organizazio iraultzaile eta harrena 1905. So they say that history is written by the victors, and that's been proven today. Okay. On behalf of Sinn Féin, I thank Abertzale Lev for giving me an opportunity and the honour to address this conference today. And I come to give support to this latest initiative in your developing peace process. Eta hemen zuen garapen prozesuan dagoen bake prozesu honi nire babesa emateko etorri naiz gaur. As agreed in the San Sebastian Declaration, Donostiako adierazpenetik, there is a unique opportunity for political progress. Hauxe, aukera paregabea da urratsak emateko, politikan urratsak emateko. And it is, of course, very important that all sides to the conflict
take that opportunity to create it. Eta oso garrantzitsua da gatazkaren alderdi guztiek aukera hau aprobetxatzea. The opportunity was endorsed by the international community. Aukera nazioarteko komunitateak ere babesa eman dio. And agreed to take all the necessary steps to secure an eventual lasting peace agreement. Eta aldugun urrats guztiak eman behar ditugu bake prozesu iraunkor bat lortu ahal izateko. And speaking from our own Irish experience, eta gaur gure Irlandako esperientziatik abiatuta hitz egin nahi du. all sides had to make their contributions so that we created a dialogue between ourselves. Eta esperientzia horretatik esan nahi dut, alderdi guztiek egin behar dituztela esfortzuak eta eman behar dituztela urratsak elkarrizketa aurrera joan nahi. Each side has had to show courage and to take initiative. Alderdi guztiek, alderdi bakoitzak ausarta izan behar du eta ekimena bultzatu behar ditu. But others must also respond positively to those initiatives. Baina ekimen horiek ere besteen erantzun positiboa behar dute. Each must build confidence with the others, and in doing so we can resolve issues which are obstacles to progress. Lehenik eta behin konfiantza landu behar dugu alderdien artean eta hortik aurrera gatazkari bidea emateko urratsak eman. Today there will be a major focus on the issue of victims. Gaur biktimen auziari garrantzia handia ematen diogu. As we in Ireland know only too well, there have been too many victims who have suffered throughout our conflicts. Irlandarro badakigu biktimak gehiegi egon direla eta sufrimendua jasan duen persona gehiegi egon direla. And victims have been created by all sides, and they suffer the same grief if they have lost a loved one. Eta alderdi guztiek sortzen dituzte, eragiten dituzte biktimak eta guztiok sufritzen dugu maite dugun norbait hiltzen denean edo kalte egiten zaienean. While some wish to fight political battles over the issue of victims, those victims continue to endure their suffering. Alderdi batzuek biktimak erabili nahi izaten dituzte gatazkari konponbidea emateko, baina bitartean biktimek sufritzen jarraitzen dute. In our experience, the peace process ensures there will be no more victims. Eta gure bake prozesuan gure babes honek erakutsi nahi duena da honi esker ez dela biktima gehiago egongo. My party, Sinn Féin, again commends those involved in this particular initiative and calls on the Spanish government in particular to respond in a positive manner. Nire alderdiak, Sinn Féinek azpimarratu nahi ditu edo goraipatu nahi ditu hemen parte hartzen ari diren pertsona guztiak eta Espainiako gobernuari eskatu nahi dio erantzun positiboa eman dezala jende honen aurrean. Obviously, to resolve any conflict, there must be a dialogue, and that dialogue must seek to remove the symptoms as well as the causes of the conflict. Argi dago, bake prozesu batean elkarlu hartzeko elkarrizketa beharrezkoa dela eta elkarrizketa horrek gatazka sorrarazi zuten sintoma horiek eta arrazoi horiek guztiz ezabatu behar ditu. And it is correct that we are absolutely sensitive to the suffering of victims on all sides and treat them on an equal basis. Alderdi guztietako biktimen sufrimendua era berdin-berdinean ulertzen dugu eta sufrimendu hori berdin kendu nahi diogu batzuei eta bestei. And it is our experience that those friends and loved ones of victims welcome progress to ending the suffering. Eta gure esperientziatik ere argi daukagu biktima horien senitartekoak, lagunak, hurbilekoak berez, gogo asko daukatela konponbide bat aurkitzeko ere. Today's initiative gives a new opportunity to further develop the peace process here in the Basque Country. Gaurko ekimen honek beste aukera berri bat ematen digu bake prozesu honetan. And Sinn Féin calls for further developments in relation to the full legal recognition of political rights. Eta Sinn Féinak argi dauka horrelako ekimen gehiago egongo
egon beharko direla eskubide politiko guztiak errekonozitzeko bide honetan. In particular, we call for the unbanning of political parties and release of people, including Arnaldo Otegi. Bereziki eskatu nahi dugu, legez kanpo dauden alderdi horiek berriz legeztatzea eta espetxean daudenak askatzea Arnaldo Otegi barne. We call for the release of those prisoners who are ill or who have served long periods in prison. Gaixo dauden presoak edo espetxean denbora luze damakiten preso horiek askatzeko eskatu nahi dugu. And we ask that those prisoners to be moved to prisons closer to their homes and their families. Eta preso horiek bere familien gandik eta etxeen gandik gertuago dauden espetxeetara mugitzea. All of this can be done on a humanitarian basis, even before an agreement is reached. Hori guztia egiteko arrazoiak humanitarioak dira eta horrela ulertzen dira akordiorik egon ala. And of course these actions can also themselves make further progress possible and sooner. Baina argi dago, urrats hauek eman da pausoak azkarrago emango direla eta parkea lehenago etorriko dela. We also urge an end to all judicial actions which were a part of the conflict but which served no part in the peace process. Gatazkan zehar irekita zeuden prozesu judizialak, baina gaur egun gatazkarekin zerikusirik ez dutenak bukatzeko eskatu nahi dugu. In welcoming this initiative today, Sinn Féin commends the courage and the leadership of all those involved. Hemen egon da, Sinn Féinek azpimarratu nahi du eta goraipatu nahi du parte hartzen ari diren alderdi guztien ausardia eta lana. We urge the Spanish government in particular to respond positively as has been promised in the past. Espainiako gobernuari eskatu nahi dugu erantzun positiboa izan dezala ekimenaren aurrean, aurretik zin egin zion bezala. And we urge the establishment of a political dialogue designed to address all of the consequences of this conflict. Eta gatazkaren ondorio guztiak ezabatuko dituen elkarrizketa lehenbailen ezar dadin eskatzen dugu. And in conclusion, I give our greetings from our comrades in Ireland who are struggling for Irish freedom. We extend our greetings to all of those of you in the Basque country who are struggling for self-determination. Askatasunaren alde Irlandan borrokan jarraitzen dugun lagunen aldetik autodeterminazioaren alde borrokan ari zareten guztioi eskerrak eman nahi dizkizuegu. And the very famous quotation from Bobby Sands was Chucky Arla, in Irish that means our day will come. So for you, the Basque people, Chucky Arla, your day will come.
Ara sorgin belarrak, ikusten, entzuten adituzuen, gure bat, 20.000, herri oso bat etorkizunari begira. Haizea dabil bai, eta askatasun haizea da, postoarinez, laztantzen gaituena. Gogoratzen, zenbatetan uste izan dugun errota besoak, astuneriak zirela mugiarazteko. Oroitzen, izerdiak eta besarkadak, hortzak eta laztanak, agurrak eta diosalak. Zenbatetan sinistarazi nahi izan diguten, ez dagoela haizerik errota besoak mugiaraziko dituenik. Haizea jaiolatu nahi izan dute. Horrela, sorgin belarrak lurrarekin berdinduko zirelakoa. Baina haizea, ura esku aurretan bezalakoa da. Gardena eta jaiolatu bezidena. Ametsen modukoa. Haietan sinisten dutenek soilik harrapatu alko dutena. Gogoratzen adituzue hasierako motzadak, bai, Aresek, batak besteari aurpegiak berekatzeko baliatzen genituen, bufada indargabe baina xamurraiek. Hasierako haizerrexak, harina, egunen batean gehiago izango ginenaren konfidantza bufadak. Gusten, hasi egin gara. Haizeak bildu ditugu, asko eta indartsuak. Hasierako bufadak enbatak bihurtu dira, eta enbatek askatasunari egin diote aldarre. Askatasun haizea dabil, eskuzabal, egiaren aitzindari. Askatasun haizea dago esperantza eta utopia, eta haizearen askatasunean babestuko ditugu bidean isuri diren malko guztiak. Iritsi daunean, egin dezagun putz denok batera, sorgin belarrek egan egin dezaten. Iritsi daunean, lehen moduan orain ere, haizea uzkotzeko hostoek lur berriak eraiki ditzaten. Iritsi daunean, askatasun haizeak ateak zabalduko dituena.